A very good evening. Northeast window gi dialogue swimming tabir puna makpo han bamak da dong hosiali metom ramna punum putaram nok chabolo ne nai kokno na krum jari. Ngasi Northeast window gi khana nei ne na gudang bakta pokachari ngasi topic REM is for everyone but national highway is not. Hari pa topic asni regional medical college cd khoi puna maki layeng pham khoi gi tongan ba community singi layeng pham oiri edumakpu tongan ba national highway singdi ekoi chatpangam dana lairi hairi bagi matang sida khoi khana nei ne gudang ta pokachaba dumba topic ni khoi gi haukiba 2023 gi megi ahum dagi haukiba dugumba maitei madi kuki ene gi conflict asina maram oiraga hairi bai khoi gi tongan ba national highway adu dana tana khoi gi more kangpokpi churachandpur Hariba sing mapam sing sida koi maitei changba yadadana leiringai gi tanja sida haujiksi khogi kukiga naga singa amuk kanna khut thongna raktuna khoisi haujik yamna hanadagi hena khogi burning situation ama khakta manipur si leiri adumakpu ngarang na handagi khogi rims ta layeng duna leiramba kuki ahum dusu leilon bai pheida kapna bada sokpa ahum dusu khogi leilon bai phei khulda khulai paiba singi kem ta leiba militant oiramle haidra ngasi tongan ba pause singi headline dasu phongli adumakpu hairiba ngasi pukachari ba topic REMS is for everyone but national highway is not hairiba topic asi yengluragadi topic asida yengluragadi khogi hauji BJP gi khogi honorable chief minister Khemchana thambigi statement mamang da khoi angtang review oina chatlaga yeng matam da mahak na thamkibada any layeng ba khotpa adumak hairiba khogi REMS da lakpa duga imphal da lakpa si masida athingba amta leite duga makhoi gi chapchaba security pigani haiba statement simak khogi honorable CM Oja Khemchana thamki adumakpu lairiba situation sida khogi meitei singna national highway chatpangam da basidi akhoi da trust visit laibagi chatpangam da bani mahakti pangchatta chatli haiba statement sisu numit matha amani gi mamangda hairiba statement si hoji ki akhoi CM Oja Khemchana masigi statement si thamki adumakpu nahan akhoi gi leilon bai feida kamna bata sokhiba kuki ahum hairiba tongan ba police personnel singna REMS ta puraga layeng base hari basi makhoi si ngak selaga purak pai basi state ki lenga ki ayaba yaudana khoi gi home minister gi ayaba yaudana khoi gi chief minister gi ayaba yaudana khoi si hari ba personnel singsina purak pa ngambagi pambai leite adumakpu ngasi phauba state ki lenga ki khoi gi leiriba khoi gi MLAs legislature singsina khoi gi chief minister na home minister na ngasi phau chahi ahum henjalaba sigumlaba conflict asina maram oiraga free movement leitriba national highway sing amadi more kangpokpi churachandpur da maitei changba yadadana leiriba IDP sing mayumda changba yadadana leiriba sina karam tawbajano habisig matangda masigi matangda lengakna mieng changbidriba sigi matang da koi khana nei ne nagwidam ta hariba topic asi koi pukachabani pukachariba topic asi koi tongan ba panelist humna saruk yabiduna masa ge ba khoi gi point of view warol ke ama thambiduna mapung phahan bi bagani han ba makta da ngasi gi khoi gi tongan ba panelist ahum sakaminga kona na takche bagi tanja dong tang myang phamda thamjage han ba da khoi gi pabung haurungbam sarat retired colonel army veteran khoi gi pabung bu taram nokchari ani subada khoi gi oja MEIBON PHAOMEI president ZUCM oja MEIBON bu sutara nokchari ahum subada khoi gi oja Dr. KIRAN YENDREMBAM social activist oja KIRAN bu sutara nokchari ngasi gi pugachari ba REMS is for everyone but national highway is not high ba topic asiga mari leina ba han ba wahang si ai khoi gi pabung sarat talak jage pabung khoi gi han leilon bai feida kapna bada sokpa kuki ahum REMS ta porak kibana maram oirakanda ngarang
ahing pung baroga minute ranga da budi makoisi hospital dagi rims ki hospital dagi budi lauthokre adumakpu hairiba handak mamangi tang taraga hundoi da khoigi church leader ahum legidabaduga mari leinana naga ichelina taruk si khoigi sak matum kakpadongna kaga khoigi halakpasi ga mari leinana tongan ba series of unwanted incidents thokpagi yamna penadringai gi cherak asida shoiba kuki ahum si makhoisi edumak leilon bai fai khulda khulai pai ba singi kem te laiba militant su oi hairi ba si ahum si sokpa matamda rimsa purak pasida miyamna akan ba yaning dabagi kandem su tongna rakpada natana rimsa achauba khogi havoc amasu dumak thoki adumakpu masida pabung lakchangin ba waphamdi makhoi ahum porakpa habise khogi home minister chief minister ge yaba yaudana hairiba personnel sing sina ngak chendana porakpa habise oithokte adumakpu chahi ahum henjalaba national highway sing sida khogi free movement laitriba aduga moreda churachandpurda khoi ngasi phauba maitei sing chathok chachin yanaramdabdagi helaktana khogi nagaga ichin naw singju chatpada thing mayam amali tan bo lan ba yadadana leibagi asigumba sida rims tadi edumak lakpa yabagi makhoi kuki gi damaktadi everywhere is welcome makhoi si edum welcome tawbagi mawong amada BJP gi lengak sina makhoi bu yamna free thabagi mami makhak leibagi kaino makhak ubase miyamna su dumak penade masig matang da pabung gi be moti kari kamain thamini pabung thambi ngasi ahan mamangta da ngasi yengbiriba masum tabiriba khwai punama poini khuramjari masum ai gi ina oni panelist amasi chanupi bu ikai khunu jari matam khargi mamang di sije hospital da khugi sing lakta manipur prajane ka suri ek tokite matam du da akoi si maitai si aina mu haidra su khange ko akoi hospitality akoi mi welcome to corporation minung si lebe city ngasi minung si lebe de gi ne khoi ngasi wari base aduna matang du da ka su haigi de ade mandui matam du da man haigi base noi lau aduga si layeng bagi noi production pini khone ga ne simne sirasina hai ko ado masi akoi si akoi gi ngasi lengak soiri base thaine degi hongna praja gi aya base kari mok tabi daba akoi thaine degi hongna ni ai khutam khara haje ge ini khukui tribe hai bado congress moin hapchali praja ge ya bi obunate 8 December 2016 da KPI se district te pitoi shu agreement te sign toi 2008 te su adimai toraga ayaba se parja akhoi phanai ba sing sina parja gi mot amtang hangmidamati ai moina kainom hangbada ai parja gi amta tana rakhi ge haramati makhoi pin gadamne chief minister moi bati parja se akhoi isamjam khudam ta haje ge ne ai se hero of the family ne 70 plus ni ai gi mung lei se isunu bi sahi kun granddaughter se sahi kun sudri ba aina hero of the family or aina tong ba to bu ya ba na ti ne aina imung du ta aina tong ba to ya imung do ai gi imung do sarpna sa du ne aduna aina isunu pi de chu aina se si chalu gi kari to ge khore ma do aina haibun thokpa code of conduct akoi imung discipline do atmaina se lenga gi discipline am thang godam ne ba akoi discipline leita ba akoi samaj oidani tawrini isan pinau chai kare akoi meite gi cha thok chen je chue ya dre ko makoi na mafung ku ding chat pada moi nga khelaga sa dum chali india namin nga ya sanapal nga security force na dum chal nga ga chali ba ko aduna makoi ni khitang khandabam toi home minister oiro chief minister oiro hoji matang sidadi ngarang nan de thoki ba thau tu lai chin de amon paning de maram di mioi bi gi list sa jan nati ko aduna si matang sidadi moi hoji rimsa pura pasi matam chade man wakhan du khanda bangam da pasi ai yam nungai jate ko aduga atopa phamana ai army officer amni hoji oiram batu da hoji aina nahan gi moi taruk sumaina thaba to se thaba da moina yengning di hai ko ngasi mail lena rest of the akoi lepak si ki na india mafung gudi mak na akoi se akoi da hoji oiri pasi khangda bana 90% ne khangde akoi si de tori basi fake ne ga haire ko aini yam reply do phajana befitting reply spijagi aduna akoi si kamai to do no hai basi akoi sama si de da mana tawning bada tawba adu de ngangning bada ngang basi masi khitang to bi phai aduga aina wafung khara hajege me tang ahum 2023 de ngasi pau do oire phibam se
अखोई मणिपुर दे लेर प्रजा सिंजिना भाप ताबरा तादबरा को तादबा लेरदी मोइ से स्पेशल क्लास हम लौरगा मोइ से मफम मफम खुदिमक ता सीसी तौरे वारी लीब मचंगब्रा खलेब को हौजी हेमन ग्रेब को अदुगा प्रजा सिंगी पब्लिसाइड अमदी अखोई प्रजा सिद इंडिया देगी मिनाय वने सुम लेसिरा नत्रा अखोई नुंगाइने बलमी सेंसर सेदा अखोई ओपिनियन में लोगो सु दरकार लेबरन खाली अदु रिम्स हसी हंदे मतंग बैटल फील्ड ओन थोएदना बैटल ग्राउंड नु थोएदना मदु लेंगा न सोई बगिनी को वाखन खलों त बगिने बको अदुने लेंगा की अयाब यावदना सुमोइना आर्मी न कसु तोंग मोय अदुगा हौजिक सो यामना मई चाइबा जीरी दा अखोई मैतै मचा अखोई आंगांग यावना मोय तरु खाखिदना अखोई कसु हाइदि करी हाइगिने अदि मतुंगनि मोय कनो लाइदो अदु हंतगी मतंग मोय हेनमन ग्रेबको हेमनन बसिदगी अदुगी अयाबा वाखन खंदब ngamdabase अदु लाइबक याम थीबनी रिम्स द लाइंग बसिदी अखोई मेडिकल एथिक्स तसु डॉक्टर सिनुसु मी अनाबम लादि मोय मेडिकल एथिक्स की मतुन लाइंग बताबनी को मदुन मोयने हेता मोय लाइंगा सिदि मायोक्ता मोय लाइबदु द अखोई कनो येंगोय खोलोजु हाइबि याब नते अदुना इंडिया गवर्नमेंट की होजि मोटिव ति अखोइनो लोइना म खंगे अखोइनो मसिंगदन हाइरि इंडिया गवर्नमेंट की मोटिव ती अखोई सिद तौरिबसिदी अंडरग्राउंड सी अखोई इंसर्जेंसी लोसनबा इंसर्जेंसी होरिबसि अखोई कांगलोप अनि सिनि आइने हाइररोय को अदुना अखोई मणिपुर दे लेट प्रजा सिंगसिना हौजि लुपा करोड़ 350 पीरी ना हौजि तौरी को मसिदैदा मसीदा लीला सानरी बचेन जोंग कामुसे मसी अखोई लेपाकी सुसी करिमो खंगदब मिनी ना नखोई ने नसाना सुदो अदो मिनायो ने थमंगे हदी नखोई अदम चेनबियु को अदु लुपा करोड़ मसिंग गंगदना मणिपुर प्रजादी मणिपुर सि लैबि याब नते अदुगा आइना वाफम अमता हाइजेके इंडिया देगी मणिपुर सिविलाइजेशन सिने इंडियन सिविलाइजेशन के मणिपुर सिविलाइजेशन के डिफरेंट कैटेगरी निको अखोई दी 1947 दा किंगडम मोइदिंगाइ दुदगी मणिपुर कंस्टिट्यूशन एक ने 1947 दा अखोई लेखरबने बको अदुगा अखोई 11 जून 1948 अखोई जनरल इलेक्शन कंडक्ट तौखरबनी इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट तौबदी 1952 दनी सही मंगा तरुकी मतुंग दनी अदुनी याम खेनै है बको याम खेनै अदुना सुमबसी अखोई सी फत्ते बगत तिनरगा अखोई की कनो से अखोई चाखोल मसिंग दो लोइना हंदगरे बको अदुना हेन चाखोन नबी वाखन से अखोई खलनिंगी को अदुगा अतो वाफम ता हाइजेके ngasi खबर दसी योय 27 दा 2000 नेक्स्ट ईयर दे इलेक्शन तौनी हाये आई वाखन दे इलेक्शन तौरोय तौरोय ना दुम हाइजेके लो एंड ऑर्डर फिबम से तौरोय एनआरसी तौदरी को लो एंड ऑर्डर फिबम से मफम मरहांग मी कक खोतना सुमाय मको बुरगा बो इलेक्शन कना करम इलेक्शन नो तौदोइसे मदु अंग तौरसुनोबा मदु मियाम सिना होजि सेंसस से तौबा सी तौरासु मियाम बॉयकॉट सोइदना तौरकनी अदुदगी अखोइगी सिदैदा आई हाइजेके एनआरसी से 1951 दिन 1953 बौ तौगिब इहालम एनआरसी से डॉक्यूमेंट खुदिमक हौजिक लई को कनागोमने लोबिने लो पामिरदे लोबि बयागनी अदुगा प्रजादे मिसलीडिंग ओइबा नमथाक तौरगा प्रजादे मिनमगा सी एनआरसी तौगिदे सी तौगिदे खोरगिदे हादु हाइबिगनो बको अदु कुकीबा जाति सिनदी एनआरसी से सुपाम पामदेब अदुगा सुओसी सुकक ओय कानिंदेब मसी अखोइन खंगसेब मोइगे अपामबा से अदुगा मैतैगी इ असेंबा मिसिंगदुना दिने अखोई मणिपुर की इसे तोंगान बनिको मैतै से ब्रिटिश की ऑफिसर जे अखोइना कमाइन तोन लोसिनगे तो दुम खंगिदुनी अदु ngaraang थादोखिबसी याम फरे अदुना थादोमदरदे मो लेंगा सिगी कनो से हेलक्तोइने बको इरांग से हेंकलक्तोइने बा अदुगा अखोई फमनाइबसिन जीजा मयाम साइन तौर अदु अखोई प्रजा जीजा तौद प्रजाति नतेको मसिमसु हायोके अदुगा सिक्योरिटी फोर्स से नहान फमनाइबम नाइ अखोई सिक्योरिटी फोर्स यावतना कनोदा मोइगी मोइ मी मांगी बतरुक तो थींगमदबने हायबा मणिपुर दे लेबर रेशियो से 1:30 ने हायबको सिक्योरिटी फोर्स सी अदु के मते ग्यांग हरबनी एमएलए एमना माइगी मयुम सीजनरी बम फम येमोबको माइ मयुम द ngangalani क्वार्टर ngangalani फार्म हाउस अनियुम द nganगने बको अदुना मी फमनाइबा सिंगसिन मिसयूज तोरिबा मेन पावर से खितंग हंदबियु अदुगा मणिपुर की हौजिक ओइदि फिबन से कंट्रोल तौंदब खनबियु अदुगा मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने
Chief Minister haibase ai wafam haijake head of the government ni governor head of the state ni aduna manipur gi phamnai ba khuding makse Chief Minister makha leitoine army gi GOC oiro ma majorant gi rank ni IGR south oiro police gi DGP oiro mai makha de loina mak adu security advisor sin mai mathak te leiba na tieba mane loina mak under command and control thangodam ne ba slick iron hen number matung dadi manipur da peace lak ne ba adu lahi lai sumai to na mana si oini ne adu suoi oiroi ba aduna masi wafam si yamna ai yamna sang hajar roi ma parja so dum khangi bani ko aduna khoi matik chai chati kari to i kholi ge siti kai sukana tre hanjan hanjan haira wani aduna ai wafam si hajar ga first round solution jage thank you very much thagat chari pabung ai makha chatha jaboina yoza meibon da lak jage oza meibon handak si khuigi handak thoi ba issue je do kimatik yami ama loidingai da ama loidingai da ama ni thoi ba se adubu han ge khuigi kuki tramari thadokraba matungda khuigi nakagi ichilinau taruk si pungkun mari changna personal chamri ga yangkhai sniper do ka yaur kanda masi asiba hakchang oina phangbasina gi matang sida ekhoi masigi khoi nagai chilenau matup ka ga hat pasi sisu aduk matik yamna highness oiba barbaric oiba ek masi pura kari haini terrorist ek amakhakne ba jiri da thokri du terrorism ek ni tronglao bi da thoisi terrorism ek ni adubu still hauzik phauba lenga ki mai kai dagi haiba kuki militant sing si makoisi kuki makoisi terrorist ni haidana lau thok pasu leite adugi mathakta handaki kuki naga ichilenau taruk sigi matang chida masi KNFP gi chairman thangboi kipgen harise kuki deputy CM oibiriba nemcha kipgen gi mapuroi bani masi ani si amana lawmaker da yauri ni magi nupi sina aduga magi mapuroi ba thangboi kipgen sina amu law breaker da criminal oiri ne adubu family ama khaktangi under same roof same bed ta lairi ne ba amarom da ja thangboi adui betaraga di masida nakan kaya dagi hairiba agugi naga ichilinau taruk matum ka aga hat lakhiba sigi matang sida mari leinana hairiba KNFP gi kader singna tawbani haidana thangboi akogi thangboi kipgen si yamna mari leinei haidana akogi deputy CM nemcha kipgen si pham thadokatadni haiba khaktana tana mahaksi phagadabani haiba wafam bhawa oja meibon thamlagli si phawda ngasi phawba leingak na makogi separate administration tan ba khotpa si bawda ngasi BJP gi maikai dagi disciplinary action lakhotpam thokpa ngasi bawba BJP gi maikai dagi lakhotpam thokpa action am phawba lakhot laktabasina maram oirakanda BJP lengak asi terrorist saugatpa lengak ama oirabra haibagi wahang miyamna hangnara ibasi matang sida oja meibon gi moti kari kamaina thambini ngasi topic ka mai na sum mutang hai tare hojing le riba sarkar ga tawrak riba problem singsiga kai mari leinei aduga so support towi tawde haiba da aikoi mot smain piningi ahamba point sida hojing le riba government manipur government asi aikoi MEIBON kuki singna koi May 3rd dagi ko 2023 dagi thoki ba matamda masi kai demand tawrake haba matamda separate emission PBO habane separate emission PBO habase akoi manipur da lenga pada yauri ba MLA tara su yauraga support tawraga punna akoi yaraga di akoi separate lejege separate emission PBO have demand tawi masi tawna leiringe sida sum akoi aina haira kadurisi support tawbra tawdra du thabak na ai zum ta ke tawbne maina lapa matam sida kamaina tawge matam sida government na tawro isi separate nirapa da koi separate oire habse aina sum haijege mogi phangmi anabagi pandam da government silakpa hairi badi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ 10 ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ 10 ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯅꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯂꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ MSS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯩꯖꯣꯟꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯁꯨ ꯅꯣꯅꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯂꯛꯑꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯂꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯥꯟꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯅꯦꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯣ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯦꯗꯔ ꯈꯔꯅ IPS ꯀꯨꯝꯕ IAS ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯥꯡꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯩꯖꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯠꯂ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯦꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯐꯥ ꯐꯔꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ
makada rule leram tarakati phabia bane bako aduna hojiti madu swasampurda numai pa sali punama kampopi sali punama aka dogoti no pan sali punama asisi bu kana na control to duino control to from loitre adu khoi singni Government of India ki security force sina central force sina masi moi mission khasa malak pa su hen man silak pa adu mu khudong ta belong na leire aduna masi gomba gi sason ama leiba state ama sida akoi tung koina akoi afaba ma lakani habisi akoi thajaba ngamdre aduna henjin manetna afaba di thokadaw mandre aduna na tunga lai ko aduna suma lakda ngasi gi topic da asmani lapam tumsida ayi yengo national highway infan to dimapur hoji sat yadre aduga infan to jeribam sat yadre infan to swastampur sisipur highway sat yadre infan to more sat yadre infan to ukhun sat yadre infan to kanogi tamenong sat yad to asmai lapam tumda masi su kanana kai gi dong to government so kamai ni yeng ni ge ba masi su hariba kuki khak sat asunu sabia ba sat asunu nagana sabia ba phong khak dim sat asunu metai ni sa tho ya da na infan sum war suana sa tho sin pham le ta su sum district ani humri manga si da sum pun le da su kanu ni ki sum singma de ki na moiram de ki na sum ta ba kai them ham bi de ki na sum engam popi si da le da su ha bi phibam da government na sum chalai rab ta ga di masi ni ta pasu separate ki lambi amane ba chaung lambi amane ba ko masi gumba si ki apun ba si purupang draba non men pu han ngam draba habsi separate ki kaina ba gi masak ki ama oya ba masi simaina control to dana sum freedom thadoraga haiba lambi thong su kai su roi mak sumaina control to na agdi aikoi manipur se kai ning de ba miam na law na nei su miam na pam de nei ba su public miam sin pa masi manipur kai ya law le su sa son to li bisin na kai ne ba gi de mak ta masa mo oi rakane ba se sumaina to sumaina to agdi aduga ani subda na sumai point da Hojike hospital se hospital ne su hojike swasampur na swasampur ki miam chatle tawre more hospital ne su kuki sing miam tawre aduga tamenong su khoi jelenong pui khoi group khak na mung ye layenge ko kampupi su kuki khak ni layenge snapti su na khak layenge changsin na biadre aduna ukhun khak mung tawre aduna crossing to biadre lambi su lai trabnina aduga tangai phadna nga han thoi duni koi rims thoi se rims thopo matam da kamai to ke bo masi sum yemode di ko sum singba irang leiba leitaba lan da bo khopa si da yemudi hospital kumba lambi si di miyang gini asi athing ba pibia de ba athing ba su pibia de miyang gini kanamat gi na control to bia de national highway na pu da control to bo ani adu government di ya de heba mukti utpam sangi aduna hojik hospital da rims to pura pase terrorist rambiai aduga asi militant mo rambiai mistam rambiai adu hospital manung da pura pam tam da na se khoina protest to so madi chumde adu madu protest to si kai gino ha tam da hairi ba mamang da konsa khungi khoi gi jerong pui khoi gi naga gi ahum ba taw khakpu makap hatok lu budo madu ge sentiment lady next da pen da na yang da thamoi da fawi mai timing da tak lang pusilak pa masi pusilak si ka ke pusilak no ho bo akoi honorable simpson na magi saka ma leibnina adu amaga simba keno tungda phana bagi makna mana ke su leiba saw bodu mangna bagi makta akoi yaragadi asingba ana ye kumadi koki osno mo osno infana purakpa matamda akoi sapchana security piraga ngak selaga akoi layingani hana lauthokki bodo madu state amagi head amana lauthopne simpson lauthopne madu da koi government gi security force in su masu yaram ngani da hana pusilapani na rawi adu masi hariba honorable simpson na highway lambra
Chumbra hai mi yong da ma gi de mak ti government am o ne chumbri yaw ye ba ko am ma ko ni misom khai na ya da mina ana ba pu sing di di adwana madu ge parties la pa da wa thok na khre adu bu madu da khoi gi smoke bomb kumba bomb kumba ka security force na ka bi bu di ai ka funding de masi di chum de lawi ko sing malai laing sang da to ri ba pun ma adu ga ko na jinim da mi tu pu pa adu da pu security sing na bomb ka pas bomb ka khiba sing ba pun ma asi masi ji ram hen to hen ba su security su yaw da ban na te ko masi chum den lawe ba miyam du di ka man ngak sing ne bo akoi atopa state da tam ne yam le ko inna su launa su dum phuna su security forcing so say sab tabni publishing say sab ni ko say ya de ka to have du ya de ko sana batabni na aina hamrang sida tawli ba punama ase koi government mission satli have man ba thabak se yamna sai mamang la in haki ba miam do tuan khadok ki ba punama aduna separate administration demand to ba gi thamoi da moida moren busaf to no gi de bakta ba government to ba punama gi thabak ki makha pole na adum thamjegi. Okay, thank you very much. Oza MEIBON yam marik chumba wapung kaya ama thambiri makha chathaja boinei Oza Kiran da lakjage. Oza Kiran nakal amarom da yengragadi khoigi Oza MEIBON na hoji haibiri ba khogi state force ki su kangluk nai na dumak haidi mai mafam da separate oina thamgi ba administration pari ba khoigi state machinery singju magi tongan ba mafam da thamgi ba si mayam si yeng luragadi adagi even hospital da chatlaga su Oza MEIBON hoji haigi ba tangkhul gi adagi sumain chatna gi ba mayam sin maram oirakanda amarom da cookie sing gi di amarom da mu yeng oirakanda makoina tali ba separate administration si phangabra haibagi manglana makak kari haini adugi kari haini plus point haigadra adumba amkhak phangabra haibagi kaino amakak su makoida mami makak su ubagi achauba mami makaksu haidi aduna maksu makoi si kari haini hari bakogi state government sina makoi da dumak support taubak man bagi mami makaksi leirabra haibagi mami si yamna chauna tai sigi matang sida hojik thoibe irang sigi marak sida miyamna pami si solution pam bagi mahota hojikti Porak pagi mahota Oza Kiran koina urisi chain of reaction ni fusion reaction ni koina uji urisi di tongan ba community koi maitai ga cookie ga tongnaram ba daga hauji cookie ga naga tangkhul sumaina yaure ini sigi matang sida lengak na hauji phausi adumak hanagi 2023 May dagi hauji phau ba tongan ba issue myam sigi waroisin ama phau porak taba aduga thokriba thongdok singsi justice pirabra haibasu ngasi phauba lengak sina thoiba incident singsi family amata gi ngasi phauba justice su pibidri simakna BJP lengak na hairiba thoiba thongdok singsi di terrorist act chap manabagi thongdok ngaktani jiri de thokriba dagi matuk ka iba dagi tronglao bi de thoiba mayamse simakna dum mag BJP lengak na terrorist act si terrorism si sawgal labra haibagi wahang se sigi matang se Oza Kiran gi oiba mota di kari ga main thambini I don't want to turn only to BJP. Every national party sing Manipur pan giba since Indian Union the Manipur merged to 1949 the Toribo Kangu sing a tuan ba how you to Pokhar ko pon en lawi maram di kai gino haikanda masigi posil lotion ba ngamoy na trang ngamni habese lotion gine khale maram di huji anau popota ekoi huji Manipur la riba situation ja still we are facing article 355 356 lai traga ko maram di kai no haikanda masigi example is sana pijage aro si thamjadringai da masigi sigi ekoi gi khanari ba topic aro huji khanari jingmang da hayeng se kona ngasi yamna maroi ba numit amani Manipur gi 18 June uprising 2021 gi 201 gi Manipur uprising se mass protest kaino tawkibani against center and I am ceasefire deal tawda ceasefire without territorial limits adugi potse ekoina Bangkok
the sign taunaba mogi declaration to da equigi the sing agri is pair to face some without territorial limit have a wide in Manipur Mei Zaki Singo. She is the high kind of without consulting Manipur government and civil society organization. Maduki Poto with the Mukta, Maduki Poto Zakibani, and me try and pan become the key. I told what try and pando, as is a queening Chumutai. I don't know, City Quenica Grupata, I am Amukum, the UCM, the Pantoko reports there. Masiam the Maruiba, Hana the Gehena. I could get a saying demography, amadi geographical issue da, aruga illegal immigrants influx of the saying. Sing the Huzik 90% area oi, Belly area is 10%, 40% population, Guching the labels, mainly Kogi Naga, umbrella to people cookie, umbrella, Zomic tribe kitchen, oi and hide. Other states the Quena, Greater Nagaland gi map amaka equi innocent I am Namatamduda, Ukrul Senapati, Tamilong, Sandel, at 70% area of the Manipur land. Madugi Portugi demand or Poduna, Madugi Bishop Tersama, Madugi Porto Tugar Patariko, Madugina Toki Port near the Hujishu, still continuing process Samoina. Equally, Mapanaki influx of so-called foreigner, illegal immigrants or narco terrorists or so-called drug mafia cartels singing Masum Savasing High Tariko. Sigi sing Lamdam, Stangazitangu Tandaba, Majiyamna well planned or well orchestra or about Port Amaka Equigi, May 2023, the key, how we habitat among the later pony. Adugi Matung Tarakoda, Madai Duda Equigi, Mite Communitiga, Madugi, Changil Ibukango, Walambadagi, Amuk Hujigna. Equigi Nahan 2024 May the gay, Equator Sangna, Equigi 26 high taris, the gay Quina, Sursley Dermaka, hard purport to the gay high tarico, 26 sorry, Sigi Porti Cookie Nagamu, Antono Honore. See Port Mayam sings the Quina, BJP Gatanga, Port Dynamic Wanatana, Constitution provision Mayama, Queen Sisu Lady. Constitution provisions I Tazarake, and see Portugal Zilla Akanda. I quite know Constitution provision Manunda, I quite am torn upon Lengak Sassan. The single lake that was manner of a hybrid put away Article 355 Nabina. 355 see imposed in Bataragadi Madugi Pota Huji Ikogi for internal security external aggression lay Bataragadi. So mine Amakak for internal security under Article 355. Center can order operation without state consent if it is internal disturbance or external aggression. That's why Karigino, Huji, Cobra and Mamma, Hainariba, CRP good team, Commando Battalion for Resolution Action and Hadibo Kangu Sing Chair. Masi, it's a very specialized jungle warfare unit of CRPF. Raised in 2008 specifically to fight nationalism and a Maoist insurgency and a Queen Masi Posit and regulator. Aduna, Makwena Maoist and give us a Quena Cam sound and get the Manipuri square kilometers, the Kogi Masinkan or the 22,327 square kilometers at the Neboko. Sigi 22,327 square kilometers there. CD, Cobrana, the Sena Matochi and Torpotaragadi, Peace Hanselakba. Terrorist eliminate Tokiba, Santi Porokba, Manipur Sea, India, the North East Switzerland, and Hyderabad, Hana Yam the peace in Nuchana community Mam in the numbers there. Umbrella Mianzima Sati Dokiraba. The Siena Kukina Matota is the innocent IMG, who's a gay, Kanogi Mogi, Swiss agreement, put the Yakadra Makogi, who's a pong didn't go. Pongjupongoy. See Port Mayam sings at the mind of the Matota Mokpanema. Matota with the Hansel like Hydra Miat, Mipun, Yamka and Europa. I call you community Mayam sing, Lutan and Honorba. Aruga, even NSN, Queen and Seafoda. Like the Habidiaroi, I give Maru Ikogi Kitchen Hoi Tolen Tokenochi was it, Makuta Yandaraga Hatland over Magishoita, we are the Hagan to Marantalan, put or a tongue in the call. Sigi Port Lay, Adubu, Masingam Aduga Makata. And I'm a Toki Portugal. Cookie Gidi, Madungo Port Lady. Put terror upon Mamma and the Kihan Kangan Portamo Weba. Other target Equina 90,000 square kilometer across Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, the dense forest, Aduga, Lambijulaitaba, phone mobile from the Zagadu the Hyptare. Operation Taurakanda, Nasaki 2008 taking a Sagi Makoina, nationalism Maoist Mutam, the Mutapangam Grey. Aduga more than Equigi 100 plus Chena Maoist, Hat Kre, Hariba, Kangu Singcha, Masigi Posinta. Operation to Torpotaragadi, specialized in jungle warfare and Sahajagiba, turning Makal and Tokyo Porto later. Masigi Porto the Equator Sang Hadagadi, Equi Masigi Poset Santi, Lakan and Kali, Sigi Maratana, Nasigi to become Pusala Akanda. Rims is for everyone, but national highway is not an highway potse. Masikana Bataragadi, Equinata Sang Haragadi, Equina, Jun upwriting Adugiam Tokanda. Constitution articles sing Equinangasi, Mission Prazamiamna. Nainabaga. Lengak Sasan the Yoruba legislature lawmakers in Nainabaga. Nasi civil society organization Mayamgi leaders in Nainabaga. Panelist Mayamna, Adagita Seng Hadagadi, Levang Shiva Mayamana,
फुरुप इजाति कंदबिया दे नहीं नबगना मसिंग हेलम गदो माले खले कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल न प्रोवाइड तबदा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 द याव पोस्ट द करी यावे आर्टिकल 14 दा इक्वल बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अरुगा स्टेट कान डिस्क्रिमिनेट हाइब पोट यावे अदुदी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बिफोर लॉ अदगी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अरुगा स्टेट कान डिस्क्रिमिनेट हाइबसदा ngसागी मपान की संचल बो सो कॉल्ड फॉरेनर नार्को टेररिस्ट मैम नोमई कानर पुसल पोटो 183 बटालियन मिलिटरी यूनिट न लाइमु खोंग न करी दमकता पाव फाउनर रिम्स पुसल कोनो मधु तागदे हुजिक मई चाकबो हुजिक चिंग की जगह दा मुक चाखलकबा बेली की जगह दा खरा तबथगरे हाइबा मैतै की नागा की पंगल की नत्रगा कुकी की तोक जेब चाइदा हौजिक जिनिम्स रिम्स ते तेंबियोबा मखोय की कइनोगी दा कुकी की अम्ब्रेला मखार ग तुप लेरिबा मखोय की कुन की मया दा लेरि कुन मरी मंगा लेरिबा मखोय की मयाम सिंगसे सी मनु मयाम मदुम लायंग बला अंगनि कनाम कै माइति हाइरोय इखोय स्वाइ दे इखोय की थादौ की पाइते की अदुगी ना कोंग की कोम से नागा से कुकी दुम यावै को करम मनु कइनो खंगदे माना माना बयाम यावरिबनि को मरक यानजन्नबा कंजन्नबगी अम्ब्रेला दा तुमिननबगी फॉर अ बेटर बार्गेनिंग पॉलिटिकल पावर अदुगी पोट दा चटपदने इखोयना मिटे मिटे कम्युनिटी अमतर ngasi bok thingde nahan gi rims ki potu di national highway ne khoi kari gi alhandraga national highway gi protection force ta adumaina rims ta legi ba army barricades bracket aduga ta chengna kem mana legi ba police station gi hena maching yamba gari thamaga legi ba headquarter am dagi madugi legi ba police mayam army mayam paramilitary forces mayam any madu cobra yaw de cobra yaw de ko da cobra di huji adra yaw de lakhre thungre betalane haraga su ko adubu cobra na tongi gari man ba bulletproof mayam amadi yawi CRP gi khangde am khangde ko aduga madugi potu da ikoina hygienic ina सिल्लिबा सिंदोइबा लांगिबा कुकी नोंगई पालाबा अहुम दो हेलीकॉप्टर पोरा लेम खोनो पोरम बिया दुगा पोरागा ngasi kannaba khonariba thawai ahum dana manipur gi lak kuntra mari punna taminariba singja atopa community mayam gi thawai sing mangriba sing nahan gi matup matup ka thadoriba thonga pijara enabu singnaba leidiba proof namakti tawdriba ko kaktala thadoriba sing ziri the infant yauna hatkiba then kamal babu gi incidents then hemajit killing thonga bi incidents then ngarang nahan gi khoi kakching kuno gi angang duna makhut lonaga tawgi incidents atop mayam ama sigi mayam sigi potadi article 14 right to equality aluga equal protection of law aluga equal protection of before equal law state can't discrimination haibadu da discriminate to yadi haibdu sai de kari to no haibdu a big question have adu dagadi equal right to freedom the article 19 de 20 book the p manung da equal gi article 19 clause 1 sub clause a da di equal right to freedom of speech ko ju ngangi enkan hangi koi khummi khabar iri loi phangi ngangnari apen pen da ngangnari bako sigi posi lai kana makhoi na ngang podadi yamna kano to ba machigi excess henna tamthiba wahi mayam yawba madu escalate to ya irang ching hen to mayam yawreba adubu yam nga ibadi ngasidi lesbang hawkip hariba MLA duna UK ene ge leader gi lamduda jaga duda mi ma hat ki ba soki ba operation jathabda army rang to dadi condolence message tole naga ge sinlaw taruk siba mutam da kari gi moi tholok tabno they are the mastermind polona hawkip lesbang hawkip ko na ibadi mayam naina bada then why can't this BJP government expel them from the party? Then why Nipsaki when is given as a deputy CM of the state? Yes. Ada magi nu padu kanano magi nu padu na trosi hale to pe mai tim dona mana hale haibna de magi tim dona ada di mana leader ni mana haibna tro then ni ko ki senior advocate tawo khadi mani na ngoni na ngasi tongan tongan ba ngarang nga handi statement thamai na ko magonda ai example pi wari thamai poto why FIR is not taken off mayam lai gre ba ko si pose ama thangraga adu di aikoina article 19 clause 1 sub clause d da makak yawi move freely aduga madugi pot mayam do across any part area chat pe yai habdo maina moi che khoi gi season amane na on to ganda mokoi chalhal libra adu dagadi buffer zone na thamaiba kuki gi fruit umbrella to kangur na imphal kumba yak tawa mitai fruit kangu sing na sing da ka ba ya da ba se article 19 clause 1 sub clause d violatory ba pot to holai ba pot sing kanan no kari government action lokut se it's a big question now adu dagadi ngarang rims ki pota madugi institution da ekoi gi ana layeng chang mafam ni hana kawr ga to ba poto madugi potu kari gi no kawr ibu da ekoi na madu da violatory do article ke ano ekoi na taseng na hare ga di message article 21 se totally violatory ga Indian security forces ngarang particularly koi gi state force yaw gi koi na hajari je tag gas kap ho kana na kap ke lambi da gari chum na thokjar ko poto chaina kan ba buji video lay viral loy ba ko thadu nang ta ba yawi thadu egon yawi ba sidu ko yawi ba kari gi mina gari thokjar ko chain tana kan mono ba sasa dun chalang gi biadro manung de irang tho oso
protester me am disperse to namne hona bada lathi charge to smoke bomb caption ba hospital in kaw potidi article 29 do 21 totally violate tore article 21 le kari pe right to life and personal liberty. Supreme Court expanded this include right to privacy, clean environment, education, health sector and livelihood and pe with the hojiki health sector dunga si sola ba poti article 21 violate tore is kanona hojik why the government is silent adu government na irang horko matam da madugi torko matam na han tawum numituda cookie sings di makoi ahum do ship to thokragani haiba makoi gi matakta judicial inquiry oigera natra police ki FIR oigera natra police ki investigation oigera tohlabra kari amina laga amina puge police kai gi yahonde adu etagadi makoi ahum do ama mohan bagan ki player ne haibon su yawe bako yawu tagadi player obe mana magi mayum de leita dra mafam nomoi kana phondar madi kamai chalu bu no haibo ko janam lagro adu tagadi ekoina lal ho budi khulai pai budi खोना मराई बग थेलग चपना तन खंद्रगसु मफम दर नोय मरुना पालगदि लालोबगा मा समदब मीम ओइगनि नत्रगना मा खुन ngaपने हाइग्रा मा हाइग्रा प्रोडक्शन मोइगी ngaथोकनब पोट हाइरकपदि याय अदुबु मदुगी पोट मयाम सिंगदो मदुगी पोतु ngasi kupna नैनबु मथौ ताई अदना Article 14, 21, 25 say for all person including foreigner raina Indian Constitution pitho thamem. Aro dagadi citizen versus person to narkumatamda Article 15, 16, 19, 20, 19, 29, 30 sidi are only for a citizen haramnina. Article 19 ye madungda freely chatpadu yade Article 19 ye mogi expression yade habje leramnina mako detector deport to kari kai gem. Sigi pot mayam sing koina argument yam pukmente adu targati ujikti koina article ujiki 355 say manipuri impose to leirabnina totally administration aduga constitutional failure or administrative failure or have to leirabnina kana authorized to thokanda ngasagi article 355 to leibi dabakta chumadu impose to chalaiba for internal security the center can order operation without state consent if there is internal disturbance external aggression hai bodu leibugi or the corporate hajal kana authorized the we har kana sigi potse hoji cabinet on security and leiba PM adagi defense home finance external affairs minister na madugi authorized to thoga pir amnina president supreme commander give formal order under article 53 ne pithok pa yaba pot leibani na ngasidi maduda mu chief of the army naval air force aduga government approval pithok pa yana pithoga sanga abani na hojikti ikoina hojikse yengba tabani wabe yaba ware praja sing u so won ka agadi tek tharak poda mayam ama nallakanda tasengna manak le u macha macha khara tek poda mane praja sing yang waragani soida ai ningsang ina Manipur ki pot se ngasi fawo de koina Maoist ki nationalite ki movement dadi ekoi ta sengna 2008 gi hojiki cobra gi team je sema ka dai tare ko masi gi mogi normal ekoi gi regular CRPF ki law and order ga election ga riot control tawna ba leiraga su mon jungle warfare gi semak pone haibasi 2008 gi masi gi jungle based insurgency mayam singse police ne handle to bungam dabni normal regular CRPF na ngam dabni na mokoina to bune thara abni na not to treat Indian security aru election na tra infrastructure kano da madugi poro thajal laga mokoigi cobra daka leji India de kaino the India ge security election aruga sovereignty integrity and constitutional order ngak na bani na haidamni na directly try to national interest na mokoi tight to thambani haibaje hoji khoi Manipur gi di yengba tari bane only haibdi mamang na moi laktri adu masigi yeng ko mayam da ekoi belly de ondhara akanda cobra na naira kana ga dumute mokoigi jaga do nairu ga dubuni aruga phar ga dubuni aruga cookie sing mayam do hoji khoi na biometric attendance ki matang da ekoi tongan ba mayam ama capturing of biometric details illegal immigration in the state of Manipur na mamang de koi Mizoram Manipur tharak pai pot mayam do ba lai gre ba 2023 da ko sigi matang da koi state sub committee ma sembaduna singata 1/4/2020 sakibdo ningjang e matam da chairman karano oye madugi sub committee gi hai matam da letpau haukip ne lepau haukip oraga magi adoi da awmoni mar mana amana ko amana basanta sigi por ahum no oraga sakibdo da chairman oye ba lepau haukip na highlight tau gi ba adugi 1/4/2023 da kamain tau gi highlight the issue of illegal mama national into Indian site which cause apprehension among general public as there is high chance of getting such immigrant getting neutralized among common native population because of similarity in culture and dialect sigi poche ma leire haiba natro adu dagari makhoi gi pot mayam sing do madu mainly makhoi ji Sosampur da town area da rental haibam sumana haigi matam da alagi they should be properly identified and verified kept in temporary shelter to be constructed haigi adu they will not be allowed to stay in such shelter only but only such shelter lehengani not among the common people haiba haigeba si hairamaga
thalo ong tho ga mathang gi tha April da haramba tarik amada mona chatlaga singa ta pung 10 da yor ga hagi bo to adugi me gi ahum da di irang thol aba matung da di numit leina numit leiba na kan on gi bada maina makhoi gi lalho mayam foreigner mayam so called drug ma ba cartel matung ilaga puna chamin rak ne logri jadai ni khoina cabinet sub committee gi chairman or mo smaina haramba alagi khoina ta sengna ikhoi gi kaino gi Parisikoina September gi kaino bokta loisalu na haramba poto ikoina 24 gi adu bok loisalu haramba do extend to throga to gi pot mayam ama koin legi pot mayam ji kaw tho kan da hai tare mana swaida separate administration with legislative power moi tarana tan ba yoksale adu ta ga di ikoina ngasi sumba mayam singsida valley da khetang normal sila na haiba potse ikoina haiba na media na press na politicians na haiba thajar draga ju ko khara ler kum matam da rims ta sangyeng to woina aikoi gi lady ba mokoi gi praja miyam se kayam na sensitive oi potsi nei nei khanari gi haiba mata gum to male aduna sigi pot mayam du ni ikoina haining ina aikoi gi taseng na aikoi gi sumba thabak mayam singsida hojik ikoina kari gi tholai no haiba sidi ikoina hojik gi mahik parasitic nature habitual layers and term toba hoji cookie gi mai khum opi kangu sing thon bana ba se masa zo mai no oi bni na ikone electrum da haiba gi di kano to ya da bni adu bu sigi post de haide ba ya da bni na haida abni si mayam jina ni aduna masidi ikoina english ki term the civil war haida ga ko yokok lan ikoi gi lon da ko utup atup ba ga wokok ba ga thang ten ba ga horuk pa ya ba prajamiam horuk pa ya ba hayeng gi adum ba thoba thobu singi ningsing banu mit chige no ma mangu ne nga si rims ki khanarak pa rims ki tholok pa tolp mayam jina masi invite to ne lawi aduna government na yamna athu matam da ministry of home affairs ki locally report mayam aduga even hujik ekoina commando battalions for resolution action and cobra na haiba kanguno lori but role makoina lor report mayam da constitutional backing makoida lay haiba do aduna makoina tonging tong moi dig na to to boyi state ki mayam aduga nation gi aduga lady ba paramilitary forces security mayam ama center gi security forces mayam kalamaga makoina to gani habi se makoi gi piri potu manipur yorkan kamai to gi yeng bata bani 90000 square kilometers across Jharkhand adugi mayam Chhattisgarh mayam to bungam gi poto 22327 square kilometer kai to no yeng bata bani adu sigi pota makoi consider backing da koina ta sengna haragadi center na can deploy cobra without needing state permission under public order ko in a state least subject or but state can handle it under article 3 can handle it under 3 state ya dang tha chani sida koigi even hoji koigi governor si yamna hai singba dugumba governor amni hairni dumapu manipur he hek yoragadi whatever koi manipur de yoragadi eta ke haini defang tawbagi pot ama he hek akoi se dum even cobra gi sisu asagi maoist ki adigi naxalite ki leiba hairiba makhoi yam thina powerful oiba jungle geno da documentic hai singabane budi hairi adumapu haidi manipur he yoragadi effective heta oidaba sisima leire adugi mathakta mu makhoina sai operation tawduisi akhoi belly da tawbadi kan kanagada banga mande habidi hoji disam to honduisi ayamba chingdani adumakpu lu si chingdadi sunglai leite habidi mami simadi zakiran chauna tari dana ko sigi matang sida su haiba cobra gi akhoi unit team ani dagi ahum surani na haidana makhoi je 45 days ki training su lore na IB Tauri hybrid lore hybrid yes tauri haiba sigi matang sida ozakiran gi oiba motagi habidi koina ngasai gi law and order gi partiality leiba man basi su koi gi chingdana lo ma tamdana lo ma gi tawgi matang si su duma hainaraga leibani na ozakiran masi atop state the effective oil su manipur da as it is atop state the effective oil gi maina dum ogani habi chap chaba thajabase ozakiran dum leibi bro kain to taseng na haragadi koina hujik yam ningjang bayai maseries da koina mamangi thokriba makoi gi pirak poda akoi gi military operations di koina magi definition da koina thengnak pada sumai thengnai a military operation is any coordination action by the country's armed forces to specific objectives usually related to security defense and national interest ibaneba sigi potra nga chagi national interest to kaithare internal disturbance external aggression yaure manipur gi poche haibado moina hai
हाइद्रगसु लेरे हाइबने ngasagi kanana madu authorized tawi haibda ngasagi cabinet subcommittee security PM defense home finance external affairs minister aina ngasai haijagi do president supreme commander orga tawo post ne haiba che si khangak padagi madugi pot well planned organized tawo pot ama toroga use of forces season na ba honarakpa aruga madugi pota koigi any season ani makoina ko bagi ko adu makoigi operation di direct fighting against the enemy adinga sai terrorist kangu sing do oina orakpani na masigi potse tasengna thabak to onthor agadi masi mai pa oi haninga leite maramdi maju nation gi interest ta sovereignty integrity and constitutional order do ngak na bani hai bani na taseng na makhoi gi piri ba iko yam jaw bi han army le bin bani ko masi je mon haidok pa ya ba ya da khar su leram gani aru ga hari ba kangu sing si makhoi gi oi ba magi atien ba 2008 ta gi na huji bok ki mogi achievement mayam sing je masi de mogi 15 20 days ke sa thak na jangal chapang ami ga hai ba moi mi 10 13 ga gi kan strength na mi sam sam ne kai kam na ba ngami am pai ba sing padan theng na ba ngami hai sumba pot mayam ama leibani na madu state ki gaino leiba regular CRPF na state forces sing the law and order maintain toba riot ki election khara adamaina piraga su madu mayam ngamdabani na makhoi na ngammi haiba pot se singi yamna nongai thaba terrain mobile network phangdaba adagi ama lambi thong leitaba adagi ising turen leiba jaga da bok to lalaga chapanga me haibani na last option hoina hauji ti government gi di maming gi name check nan CPI naga dummy government kan irakhiba lei ai owe ko kona zu marmuk ta haiba yaugi but adubu hainari report mayam adigi hujik mayam na nakoi ikai ba khangagadi masi dai ta lobu ngamdragadi loina totally fully resign tok thopiro haiba je constitution ki post se phajana nga aga pullaga chatpa taragadi as per provision of the constitution kon nga haiba article 14 to 32 gi manung de yawriba mayam 19 da makoi external dagi changchala ko kangu sing phangwe ya de kaina hairiba 14 gi pot pidi mayam di indian citizen khatagi ne ba ai kodi merge torga lai gramni na indian union til labni na ai kodi citizen of ne koina haiba ne ba adana hujik biometric ki biographic and biometric details ki makoi gi amak tawno phora ram balwai gi da pot se ari hujik koi NRC update tawdone koi lawri pot census ki pot ari hujik marak ta SRI gi tawchali pot then smart city ki development ki pot ta mikok thidok pai type ta dum census ki masing thibai type man ba pot atop to jaga sing da sumaina keno tawren mamang mayam tawgi dana ko putoki sigi mayam tam tam nung loi shalibra dum hapsan doribra yamna charak chaina poram lai ba pot se phajana asomda brahma rom da ki takhaina ra ko potna somda hajilai mayam ji kai no masing kya no ji khang ngam pot na tre border pin so fencing masan lai tabni na adna cobra unit kangu sing tar pona civilian khar budi dum so shokani ko aruga taseng na harige chok pagi sokpa taraga so sigi operation jina taseng na fully yamna strong commitment yauna asomda acho pot mayam ama tawgi ba se aikoi taseng na harige di aikoi mamang da makoi gi yamna phaja achievement mayam du yengura kan da hai kani ko maru thajaba thamgoda usi government da nate hojiki military gi aduga taseng na cobra gi aduga ngasai gi magi authorized toroiba india gi cabinet committee do on security gi pon toroiba pot se president rule thamdraga su president supreme commander or pot haiba tare state ki kano pidana to ya pot am article 55 de piraga maring matun to ko ne haije to busi last option na manipur program yam ni yeng batari maram di apik ba jaga ni na makoi na to gen to yam kuina sangoi natraga di koi manipur unrest oiba kano to busina maram war kanda there is no difference between a politician and an activist and activist with a politician or so called legislator isha isha na dum lo se me jan pai bita chanar pa sing the law ma tam the law ma haiba sidi ta seng na harega di 5 decades ta after since Manipur get its statehood in 1972 1972 na 2023 bokang irang tho bokang yeng matam da district mari da haib tare KPI so sampur kai di kampupi so sampur senapati amdi ukrul la yema tam da 1972 193 village kak lai bido 2020 to 713 village haib di 520 village hengalakwa arigi so sampur da 339 kak lai ram bido 874 adagi senapati to 120 and 166 lerakpa 37 hengalakpa ukrul 93 lo 119 hengalakpa total 1111 madugi additional village recorded in 5 decades and koina ngasi phangi ba che chang ko adu tagadi khogi village ki recognition record hoji adu me amdo operation tha loigar kanda then census data adagi koina land and revenue record historical map sing hana leramba sing adu satellite imagery kano sing lobo mathau tare ko adu migration studies sing se need to be examined yam takal oi haiba pot se swai danga makani aduna ekhogi sumba mayam sing se koina base years 1951 61 and yana lebi mota even 72 boktangi pot yeng ros ma helamadi madugi mamang da 1951 dagi since ekoi yengak potaraga di ekoi gi pot di ekoi noji leiba unnatural god tra hai se si dagi triple times hena
नत्रगा 10 times and 100 times and लेरम बजु यायबको अरो दागर हुजिक दका लेबदी अकोगी capturing of biographic and biometric details of illegal immigrants in the state of Manipur Mizoram दर मिजोराम लोइग्रे अकोगी दि चाहि मा 2023 गी एक्शन तो 24 गे अदुबक सेप्टेम्बर को कनो पीबदुसु हेंदोखरे तौदन लेरे NRC अपडेट इंदिन तौबिद्री SRI नो ओया पोंते अदुबु सिगी पोर्ट पॉलिसी मयाम प्लानिंग मयाम मरक्सिदा हुजि अकोदी लास्ट ऑप्शन होइना हौजिकति हौद्रिबनिना अकोई खंगद्रे politicians in the Thaja Ramnina, India ki oldest paramilitary forces was Assam Rifle de Kona Thaja Ramnina, BSF no border in Tinwang Akre Haramina, Cobra gi Mogi Piri, Mokogi achievement may am the Amutangi and Manipur, Moi Tabak Torpura, Anugo force in a hyperpoto, Ying Bonatan violate have time instead. It's my last option. Last option. Okay. Thank you very much, Tagachari Zakiran. Makatza Boina a Kugi Babung the Laksage. Babung Nakalamarum the Ying Rakanda Kugi Tongan ba Yellow me Kugi a Kugi Purupsi Kuntraga Tarukta, even 1992 the Gina 1997 Sipog the Kugi Kuki Medina Gagi conflicts, Toki high conflicts, the Kugi Maitena as a mediator, Maoiraga, Masida Heidi Yasanaba, Heidi Kam Bahaigadra. Masida achauba role ama maitegi laugi adumakpu sayo zakiran su panbiba hairiba khogi nagagi nagalima magi manglanda makhogi separate constitution amadi separate flag ki manglanda makhogi chu achauba kaino makhak hauki maduda without territorial limit to the akhoi mioi taraga nipan leikidre sumaina tawdana tongan ba khogi nagaga kukiga adugi kukiga partyga sumaina tawdana dagi अखोगी मैतै का मितै पांगल का याम अतेन बन निनी हुमी खकी इरांग चुदुमक थोकी अदुमक ओइरगसु हौजिक लैरिबा सिचुएशन सिदा अखोगी तोंगान बा येलहौ मी सिंगजी अखोजे कांगलुक फुरुप नाइदना हौखिबा सिंगजी काउथो ओकांदा हौजिक कुकी सिंगसी अयाम अखोगी बर्मा म्यांमार दगी चेंसलकपा सुमाइना अखोगी बेसियर अदु अदा हाइबा अखोई जाकिरन हौजिक natural unnatural growth ko khoi by अखोगी demographic ta dukimatic imbalance leirakpa simaina maram oirakanda ngasi thoiba issue sigi achauba root cause amsu oiribanina tasengna lengak tasu thajaba se mangsil abanina babung haukhiba khudingmak se haukhraga su hojik yelhomi oiriba naga mitei aduga mitei pangal singchi amatta oina punsil khoi amatta oina khoi leptana punsilagadi manipur si ngak pangamgani habagi thabjabadi pabung da leibiri prokamai toy pabung dang leini ta thambi pabu world the labor force amatana cobra ga haribase moisi aina moisi propon the warfare moi pangi di salam ji moisi jarkhana base jungle infested oiba aduga mountainous oiba semi mountainous akoi manipur ki terrain ga jarkhan ga khene bako Ishanupi na haiga GNK ga ai GNK de lejeram GNK ga mani GNK da se governor sine control ta mo chu manipur de hoji wari sine ko yes aduna ai haji ke manipur ai bilam side afaba puna maki loi pham ne ba afaba puna maki mong pham ne ba manipur se india de khwai dei phari hari ba se cobra se ai ne heta akoina kenan na budi am haibi gre masi kanu do moi parangani aduga cobra de ge ina nam haiba haja grabni Cobra digi henba koi pera commander special task force lab ko maduna madugi mutu da sithaja lagu sidi moi kanoni aduga foreign policy se india gi foreign policy hande ki matang fail oi bani foreign policy india gi foreign policy hande ki matang gi fail oi bani ko aduga cobra sina moi 18 years changi moi kanu da jarkhanda moi laktanga ri dana adu wafam da haje ke supreme court thami base india ni constitution ngang na mane ko main md supreme court ki se constitution ngang na mane ba india ki supreme court constitution nu supreme court nga prane supreme court ki judge mayam adu degi kanu ga se loina mo se prime minister pocket le idune ko aduna akoi india si akoi manipur na india na manipur si akoi india gi citizen namne bu khan gi matang yaw gre ko masi yam sang hairoi aduga ngasi myoi punsi da ne achuk masene di mai pa puni ko aran ma matan ngasi punsi da mai pa khedri akoi gi khwai dei lai buk thiba mana akoi gi phamnai ba sing se marui chief minister se akoi parja gi ning bu thum gi da bo were parja se ma matik chai cha ti ti hajer roi ba ko adu ain haidra su mayam khangabani akoi sei teret khunta khuna akoi sei pura sei teret mangur me mai tai se amo akoi hingali siti
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯁꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯨ ꯄꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯥꯎꯂꯨꯞꯀꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ 8 December 2016 ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯐꯤꯌꯔꯁꯦ 12,000ꯅꯦꯕ ꯀꯣ 12,000ꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯁꯤ ꯏꯌꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯨ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯀꯣ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯇꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯠꯇꯦ ꯀꯧꯔꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯊꯤ ꯋꯥꯔꯦꯝ ꯈꯪꯉ ꯔꯤꯕꯣꯟ ꯀꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯨꯔꯨꯝꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯁꯦ ꯏꯕꯦꯝ ꯑꯩ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯖꯁ ꯕ꯭ꯂꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ROPꯅ ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ 200 300 400ꯅ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ 16 October 1949 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯥꯜꯍꯟꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯦꯜꯗꯧꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯗꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯅ ꯑꯃ ꯏꯕ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯁꯦ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡ ꯂꯩꯔꯗꯤꯅꯦ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯉꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯅ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯅꯦ ꯍꯥꯡꯉꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ NRCꯁꯦ NRC ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯔꯣꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯝꯖꯜꯂ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯜꯀꯦꯅꯣꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯚꯣꯜꯀꯦꯅꯣ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯉꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ IDP 60,000 ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯃꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯄꯟꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏ 5-6 ꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦꯕꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯐꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤꯅꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯀꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯨ ꯇꯝꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯕ ꯆꯤꯡꯁꯨ ꯇꯝꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯄꯥꯟꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟ ꯀꯔꯤꯒ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ 1949ꯒꯤ 47ꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐꯅꯦꯅ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯅꯦꯟ ꯇꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯈꯟꯖꯟꯗꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯂꯥꯁ 30 yearsꯇ ꯑꯩꯅ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯀꯅꯥ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦ
adu ai kai kani adu hairaka corruption gi level se adu ke mati wangi ko aduna matamang na bani chiwa hairaka aduna khoina bhap ta da ba ta wakhan khanda da dina manipur se dum loi gini ai haijake aduga only means ti aroi bitaina panjaning badi akhoi pulak ong ta punjan si chingju tamchu ko wakhan manaba sing cookie ke sunate cookie se cookie ke sunate ba cookie ke sunate ko moi se akhoi lai ba sing ja akhoi na sirida akhoi gi indian gi force amu jaw dris akhoi lady ba akhoi gi irb lady police lady commando lady pula punjalaga na akhoi na adun tang hai ba ya madu moina thingi ba kholi ba se idea si kanu khande ba ko moi thingya ponti kai no akhoi lam do se tak khai ga dam ne mayam chang na adu mai kanu adu all force akhoi gi hoji se tu pra tu ba kidna tan no mai lady adu akhoi mating foreign countries mating doctor etana india government akhoi ji sumai illiterate tor mina moi world ju yengi bani akhoi manipur de tori ba se china phajani yengi bani deep state ki moi kanu ji deep state kamu yengi bani akhoi phajano observe tori bani india ne manipur se ta pangdau to ya bana te ba masi mu chi haijege ba akhoi gi ipai pu si lady ba akhoi sak mana ba kuchu mana ba aduga akhoi HAORUNGBAM si karai dinu to akhoi moi thi ri bane ba india no ji concern tori sina akhoi si like atoba mafam di sak khidra khan ba yuane ba madu da moi ne wa ba yuane ba adu da akhoi kaisu wakhan hantaningai leite akhoi gi maite gi blood ti ne toan ba mani ai haijege wafam si haijere sinjege. Okay, thank you very much. Makha chatha boinai oza MEIBON da laksege oza MEIBON nakalamarom da khoigi 2029 fawbada north east da leiba khoigi insurgency group sing solution gani haibagi wafam amsu union home minister misagi maikai dagi thambira khre kwa masi yengurakanda ekhoina yengba yari si kuki khulai paiba sing si khoigi unrecognized oiba unofficial oiba india gi regime ni haina lauba yarabra haibagi wahangam khaksu lakpa haibagi maramdi 2005 tagi khoigi sugi kadar sing sida lupa lising taruk per month piri haibadi adu da natana khoigi counter insurgency gi measure si ngasai Assam Rifles na la lauba sing thengna gadabagi mahota kuki sing china thengna bidana leira bra haibagi wahangam amasi su ngasai 2029 da di north east da leiri ba khoigi hairiba kaino si loinmak loisan gani haibam khak hairiba nina lising taruk se pira kanda aduma hairiba khuli koki khulai pai pasing si unrecognized unofficial loiba india gi regime ni haina lauba ya bagi mami ama khak sum ta salak bagi phibam ama khak su lak salak ba sigi matang sida oza MEIBON gi point of view se kamai thambi ni yam nuai hoji ki jo yam nuai bu question ni chumme akhoi yeng sim jo hai ding da manipur da atom amada akhoi gi kanada akhoi gi hairokta singbagi insurgency gi problem yam chaung lakpo matam da akhoi gi kamaina control to goda gi haba matam sida akhoi manipur government na BDF link ki BDF link laga mana dugi protection to bi anu gi masa ki protection to bi anu gi hairokta gi hokhi bine koi BDF se do hawdo khiba matam sida akhoi gi physical fitness ama ma pho yeng de BDF lowrani haba matam da yawni mo miyam changli yaw khibani madu matam da BDF ta yaw khiba miyam madu government na kamani toyi stipend ki type ta trop ni haina ising mga tuk unpi ko sumpi de hojik phau re di sini hoyo lising te khak pi bagi hengal lo ko lo ko duty ni ya me ko lena ya mar protest to government da di mar market to ri ru ngoni khale full duty pi re aduna khoi se khoi da bisa hinga te ya ro haina khoi to ri bo minister force ki sing si ga khoi ga duty sab manan to ro bina to khoi gi allowance su kita honorable su kita hingalo kholo na ha po kholo ne torise advaina yimbu yawe advaina rapum dunda sai question ra government of india ki home ministry of na rauthoki basi 2029 da mamang sida manung sida akoi yaraga di north east da terrorist myam chi insurgency myam chi roisingani haiba ki makak magi akan ba wafam oina india government gi oina thamki ba malere madu lauthoki ba si chatha moi government le 2029 pa moi leini
ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯄꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ BDFꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ BDFꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ BDFꯁꯤ ꯐꯥꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯄꯦꯟ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯄꯦꯟ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯄꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ insurgency mogi asam India government gi makha da top lo ga sa ga leibo group ni na lo je khabne ba moi na penje draga government da pressure pi na ekhoi sum tungwa le jege asman to jege na haije buduna mohi wa phom ne ba adi government ni ngai to bune lo bi ko na government na sab cha ba moi gi su Kader Singh Chevji, Mafam Chasana Tame, Ajuna Moi, Masing Chapchana Moi Tauting, payment government of India Piri, Moina Piri, but me do work with Papa Honade, Hat Honade, Ajuna, Madugi against it or Pa, Cookie gives suspension operation, they work Kader Singh against it or government against the open government low never. Mamdi, a quick issue, BDF in Bokuina, a queen. Kayumba terrorists in militants attack to one Modu BDF for the state government force Lake Kunebuko. Adumina live as a manner was a suspension of operational river cooking sing CD. India government part of Moina, Moin Sinabana, Mogi, the cow with the Moin in season Simiam, suspension of operational river Pumapu, government of Indiana, high from the Moy such to be a right, to the Vero, Kegi. Moi government ki top low ribani. Aduna maduna 2029 da Rosingadava government of Topa agenda da road map ta cookie yaude. Asi low butabani. Number 1. Number 2 da Ministry of Home Home Minister na mo haki. Ekoi 100 latest mo haki bani. Ekoi North East state singda state ama ani natana. Ataydi hojiki aspa lawthokhrani disturb area ron lawthokhrani haire ama ani ado adum not Manipur yaudu neba ka Manipur ama ani haido Manipur yaudu ne adum rakta alai hobuse aduna masida ekhoi tawribo punama asi Manipur praja punama ina haijena budi tawribo punama asi Manipur da leilibo politician singkhangde makangde yamna serious oina lawbiwa yamna koi di mere karu bani mai MP karu bani aina smain toru bani haida pangto officer miamne pangto toru bunataba tungi oina Manipur gi damakti yenga khanbiwa tawri ba fiwam siga akoina seriousness laitaba siga social organization singna Manipur bu nungsijabagi laujabo nebako akoina action to bi apona teba adu akoina chatlaga lang to bi apona teba pen dabagi lawbo neba to punama ngakada punamti state force in ngakchagdamni India gi state ama oina adu gidi reiba forcing sina ngakada boduda India na loiraga thamba yoraga thamba madubu state force na anumai ka phona deba aside ni koi ki danger se hujigi suspension operations singda akoina state force na onsilaga numai ka pi adeba madugi damak le na ini lawje ba ko adi buffer zone na maming ka ko su thamli se natradi hariba suspension operation aduga state force in siga natraga atop in siga townarni habse government jana udabana ti ubagi neba ubagi damak tamsi sangna danaba
buffer zone thamane na idi lojai la mara mi ai do ai point of view di modu low ne ba kai gi no moi protect of have government gi bathau ne ba suspension operation ri ba meritan myam se bamari changsin bo oisno amat changsin bo no moi ni yae tham kamni na motor su pi le rabni na aduna akhoi myam hai ri ko ki gi mission chale india government chale chume chali ni chalo sab de khak de to fu pi stipend pi ri si di machine ta e ba moi gi mission ne se aduna मुझे जो इंडिया में संग चलते यादे कहीं मुझे जो इंडिया की पिछा तो लोग ले बिना था कुछ फंगी बने ना अजून मवानी दे मत नहीं है अजून मर यंग वो मत मत कोई स्टेट प्रॉब्लम ले बा थोड़ी वो पुनः ऐसे मसे कोई हम सिक्सिन ना दिल तो वो मसंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तो वो पुनः ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगेंस्ट दा कोई ले बिसे चुम्ब्रा ऐ नहीं है बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगेंस्ट दा कोई प्रजा ले बिसे चुम्ब्रा Government of India na Manipur state da mogi load map to ama khando already same laga changsilakpa mayon number sum changsilakpa da parja khoi miyam se government ge against lebis chumbra eduga chumdabra chumba against opposition Manipur state to ngura or like if da koi cooperate to laga kamain to ge na lebis na Manipur state to ngura na ba sim bugi timing am khakla pa tanja oire ba Manipur se yam lu bani ko khoi na di hairi sida kapna re imai bem yam lao sida 하래가 빵아오라 보드는지 Manipur state to ba kedo singamoy ayuna 짭짭하디 떠리와 인디아기 policy puno ado 우라가 모두기 되고 그 테이블을 부토라가 어셈블리를 부토라가 오 캐비넷을 부토라가 아주가 모두기 땅 답을 내내로 모퉁다 거기 무료이바 거기 인디아기 advice to bungamba politician sing social worker sing or intellectual sing Manipur late to lay aduna mukhoi gi pun toroga state Manipur state to ri pun ase kamai to sige na asimakha khoi daka oi aduna to ta gadi terrorist myam sim hoi mi oramnina aduga suspension operation da government na support to le mina ready alnoige suspension operation le di pun se movement to hungu no state government gi haifam thop ne ba mo ro order thu hai re ro order problem thu le asigi Manipur se kangkhong sai re aduna moi no khoina government ya thamni ba suspension operation le se remit area remit amata control to view have government na haifam thok to bribe se ai sum thamjegi. Okay, thank you very much. Takat loisilak badai oza Kiran delak jage. Oza Kiran khoigi ngahan gi khoigi ngarang nahan khoigi rims ki thodok sida dum yenga kanda rims ki thodok haidi ana layeng sang hospital amada khoigi lanbung man ba haibasi duki matik laibak thi ba thodok makhakni aduda natana tongan ba thoi ba thodok sing sigi pen da ba oina khoigi protest rally chat pasing da khoigi Assam Rifles na makoi na beyond limitation haigadra makoi gi mathausi makoi gi function ji lalhauba thengna ba ngamkhai ngak pa duga state security force sing da mateng pang si makoi gi 3 main function ne ba zakiran maduda gi hendoraktana a hen ba haidi tawroi da ba mayam ama haibadi tear gas caption ba pu ba chai ba khot ba mayam ama hena tawrak pa se masi ozakiran dui mathakta Assam Rifle sing si bias oi cookie sing da makhoi si hena mi changi haibagi wafam am su miyam na do mak thamnari sigi matang se ozakiran kari mot kamai thambini ge masida ne nga sai mamang da haije ki budo aikoina taseng na haragadi aikoi taseng na moigi keno da atop aikoina section 355 article 355 impose to matam dadi aikoi taseng na haragadi makoina pithuba powers function sing se ngasai gi police ta law and order chenagadabani na haraga paigadabani state subject na laiba se IPC ka CIPC dudung season rakanda mogi adugi manung duda mogi duty to bound to layeba whereas military operation dadi ko national security da ne haraga uses army act mention aje ko afaspa armed forces special point adagi geneva convention gi matang aduga moi de different rule
rules me ama mo sin ni mo da mo apply to sin ba ya ba gi powers kara access hoina pi ba se masi jina ne ba hoi adubu rule of engagement na mo every operation da mo gi adum soldier sing drum mo khoina taw dingai da taw di lei ko arsi pot me ama lei bani na akoi madu gi khudong cha bang lo bu ne ba adanga sai akoi tamun ju hai ko cobra da thoin thajab mani bu chum me thajab lei roi leimam tokte but akoi option last option ni cobra gi can report me ko phang jab du ne ba ko tam chari na sigi post ko na hygiene ina moi cobra gi operation da sai statistic gum bodang sai gi zero presence of government for 40 years statistic mayo na giba sigi mayo na giba pot da after sustenance cobra operation from 2018 to 24 yam ten matam ni ko sigi matam du da first police station plus health care center se 2023 da madugi hangtopong ngam ki ha pot ka lei buduna maram mor kan mo khoi lei buni adubu wajamai bona ma haibudo yam chumme ba hierarchy incidents te koi bdf sen gidna ko just like that I quick it saying section 17 of the police act 1861 gi matung in hai tare ko section 17 da police act amakak yawe ba kari yawi special police officers aina madugi pot ha pa ya bagi pot ngo yawe ba civilian amase same power magi police ta piraga nation se protect tawnaba law and order maintain to yai haibase section 17 of the police act 1861 da dum pi bane ba se mamang su dum hijack rabani ko masigi se kanane appoint to ya ge haibu kanda district magistrate nataga district magistrate sp on district magistrate order la ladiba sp sing ko madugi ta da amana masi appoint to yai ba kaino da madugi pot da yes many as residents marudi mi one particular to deko nupi obe nupa abi hata sigi yumsi ma ha pada matang matang ek dakar batungina police ki mai keno walak pa matam da police tu mating pang na ba police na piru sa man to adum yae ba any able keno da mioshing whether male or female adugi magi resident area da lebi da civilian obi ai ex serviceman obi ai aduga village defense party Sima Yai and I'm a Yauri kind of party member Yawi Hezikanda. I go to Village Defense Force, BDF and a CM the Mina. I quit couldn't kungi. As I was on my one and I said to me about Toto Kunmayama single with that Nagagi Zaga, cookie is always a lay and Village of Lay Potsa. She walked that the sickness is to Yard and Happy Eye. Sing as I gave. Stipend Pirga Tamboko, but Moisi Pachampic when Moisi Melupa Yang Kairun Pura, or I didn't do Greco. I'm a Pibani Ziki, Porto Mogi, Yam Pick amount to go. I might be for the PBI, I do more power, same as the police. Other P are the privilege, protection, liabilities as ordinary police officers under this act and a yaw whenever. I don't see it was same for government to be getting a regular district administration to be getting to be a see what I don't even Master to one who's executing no item said Google is a young motor around by Tango Gometili Punkum militia. Created by former CM guy. I don't talk on it. Shin White and no over the go. Another Shumba Mayam said, Chingan Gadone. According to the policeman act. I think 61. Other the half a yabado. I could collide by having a demand between having a table call. Government na Madugi can order the Ayam Pito district machine to go Piram body around my tangle set. Mogi temporary basis, Moyadum Yam Sangale with the Adico. Apprehension labor matam period, discipline spirit matam. Aduga Makogi right topo matam temporary matam dugi oina, same with the opponent, Sidiam Sang, the video tona, Lagi put the Yauti, Magi egg to the go. At the Shambira Bia Hibinida. Purpose to the inside police keep machine welcome matam the hyperport never. And assume upon my arms in the Queen a city. Manung the labor my arms sings, I can de, me can de, Yamakun de, the Tamakun labor my arms sing, as I can labor my arm, the Queen Tamjari walk from my arms, the city quittas in a was running there, saying the Haraga, the Aduga, the saying the Quay, Nung the sing, I sing jive, got some manabane, quitting a singer is Upay, quick canal topa, energy manga topa. Adubu, Quina Tamjari walk from Crazy Quina High sing in Tamanateba. Could it again you be Mokongo by the Nizzy Origin? Quitting a heavy man, the Makut Makang Lolaga. Meaning Nang Mayam sing the Karim with Taineva, opinion Pumam to them Yawani. Taro don't even say Quina. I quite people to put me SST. Both the government and the ordinary common people laymen sing the Bob Tamin and the put Mayam sing though. Quite Tamin and say Hibani. Other even I quit as I get over commando, I am Tazaba Tambatam, the one that equipment putting on giving them the VI. Makoido Makoina walked over 24/7 there. Kamina with state intelligence, SIB Nungi Mayam Zigi, support local people Yaw and Moito there. Moi Sigi puts a Yawan and Moi put Mum the Yaw, when I go right down some tea matam the go. Yaw Tagadi, Makoiduna, the Shang Haragadi. 15% khaidoga mache chaithoga mapom moi thu chana gi doine ba poto ani nga sagi moi dagi hen ba nga sagi black cat commando nga sagi tawon pam bigi do pawon pam bigi do adugi pot da
लेरंगने बे इंडिया की एनएससी खंगदे अमक मैम लेरिबको मखन मखन कोइ ममिंग खंगदो मैम जुको लेरकानदसु मोगी मैम दुगी तोफम तोपदना याम अचौबो वार हाइतारे इंडो पाक वार गा सिनरिबा XYZ मैम अमा लेगिबा वार मैम तोंगान तोंगान ऑपरेशन मैम अमा अदे ब्लू बेल ऑपरेशन अदु अदि खोइ सनी बेल को मणिपुर सु याम तौगे ऑपरेशन मैम तौगे सुम मैम द सिनरम याइको अदुबो सुमबा माओइस्ट की अदुगा नक्सलाइट की टेररिज्म की अदुगा कोई जंगल की वारफेयर की पोता तोंगाना मोय मैम दरि खगलगा ओदर तमबसु याइबा मोय तो CRPF दा अटैच तौसलगा अदुगी पोता दा ऑर्डिनरी कॉमन CRPF पर्सनल सिंग दुदी ngसागी मोय की पोता दा याउदेबो ओनली मोखदि ट्रेंड फॉर अर्बन एंड रूरल पोलिसिंग क्राउड कंट्रोल दुगी इलेक्शन ने मोय याम पिक जगह खरद थमगा मखोइना अतोप मल डाइवर्ट तौथोगा थमगिबसदि स्पेशल ट्रेनिंग खर तोंगान तोंगान पिरगा थमबनी 2008 तगी एम्बुश मैम अटैक मैम अमा चथर को पोतुगी थेंगना तौगिबनी हाइबदुगी पोता अकन अकन मखन की अचो वेपन सिनबा याबगी मुखैद एता उबद सुट साइड की मोगी मसाना डिसाइड तौजरगा डिसीजन लौजरगा तौबा याबगी पोट सोम ऑर्डर गाइदबे पोट पीब पोतनेबा हौजे खोइ मणिपुर की स्टेट फोर्स टी अदुगा सिगी पोट कोबरा की पोट सिदा खोइना खितंग निंजिंग को पोट अमखतंग हंदकी जुरी की पोता कुकी की लालौबा अहम हात पसे CRPF ने then cycle loom da ma har ke to nan thoki kai pot paw musu legi ko machum pot am da masi har kan khong tong na bai pot dagi ko adagi amuk yam lu CRPF ki pot ta mogi pot ta kainom yawe di naga ki framework agreement ta ngasi hayeng pang thok June 19 pot CRPF ki pot ne khoina chathang gri China je keng je mokhoi da kaim de yeng de rims ki pot ta achoba rims ki labi da har ke balai malong ge herang thong ge tong an CRPF ngata ne ba मखोइदा करिगुम्बा ऑर्डर से फंगरगा मखोइदा पीबा तारगदि मखोइना अतोप तौबा रेजिमेंट बटालियन कंपनी लेबे मैम दुगी खेनबा मानबा मखै कोइन उबसे इब खुलाइबो पाइरबा लानबो लालबो लालबो ओरमबा मदुगी पोतु कापद कसु लेते पो पिथोकपोगी पोत अमखक्ति टेररिस्ट कदि कंप्रोमाइज तौनो पोति लेते को आर्मी दसु पुलिस दसु मत लेते फाबा पुम वरक पलोगे मतुंग चिराक पि बाहाय लेबनि कोइसदा पीदबै खोइ मैम वाजे वानेबो को अदुगी पोत मैम दु लै अदुना सिगी मैम असि थोले जि रूट कॉजेस सि कइनो न सुम कुमना थिरकांदा अननेसेसरी डॉट ऑफ विलेजेस इलीगल इमिग्रेशन हेवीली मचि इंसर्ट तोक्सलकबा अदु तागदि अखोइना स्वाइद ngasai mamangda ina tarika konana haige to nang hogdabo ekhoi ta sengna hargadi keno da 29 May da ekhoi 2022 capturing of biographic and biometric details of illegal immigrants in the state of Manipur and Mizoram na ahamba Pratap Singh Rawat na ekhoi under secretary government to Indiana tholko potu metan to be completed by the end of September 23 hana pi hibeneba sigi poche mu yarak tabdi government gi मतमदुगी लेबा लेंगा मणिपुर लेंगा के लेबना मदुगी प्रपोज तोरपदगी ngasagi Sundar Kumar director foreigners ministry of home affairs की foreign division की कांगुदना has been decided to extend the time period of 31/3/24 as per request made by the government as 28 September 2023 da same subject da Manipur na ngasai Mizoram Manipur haimda Manipur dang harga tolaga ama tolgeba adu masigi mamangda Manipur state government na ahambada on 16 February 2022 swaidagi irang jana pokhai ge tolo pokhai posdi koi gi 2023 gi early dagi January February dagi haure pokhai po bose kai gi no hai kanda February gi 16 to 2023 kamai to da state cabinet ki decision ama 18/1 January daniko 2023 da governor Manipur pleased to constitute a cabinet subcommittee to guide the functioning of Manipur State Population Commission and other authority to on identification of Myanmar immigrants refugees in the state of Manipur hena tawo pot amakak thokhiba sigi pot sida subcommittee du ngasai gi lepaw hoki basanta nguma aina happy haijagi do order in the name of the by order in the name of governor adugi du kanan thoi Peter Salam matam du yujine egerja director orije joint secretary home government Manipur thoeba sigi matung da ne banga sai gi aina ngasai ta jagi ba 1/4/2020 the cabinet subcommittee na singa chat pota mema nationalist me am leibigi singnaba leire same dialect same kano leibidu na maram boraga mokhoi barada so jampur town मैम लेचले अदर मखोई मखोई की लेफम सारगा मोखे अदर थमगदनी मैम मगम तमोय डिटेक्टिव पोटो थोकिदोनेना लेपा होकी मसा हानमगा मरै लोंगा चखिबनेना आइना आइजे अदुर तागदि अखोई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन दा लॉ मेकर अमना इंडिविजुअल अम तोखरोको अखोई की अगेंस्ट द गवर्नमेंट against the union against the state wangang ba yabra to yabra haibne ba opponent thropo sing sing asing ngang de ba aru tagadi constitution ki provision ki article ki mayam 14 dagi 30 do lam da nei gum se ba ko leiriba law gi mathak ta kanam ta leibe ya de law nei khoi pullaga society chalaga leibni haib taragadi sigum ba law breaker mayam thugari ba mayam sing se sigi jana chap chaba example punishment ama pi dragadi na ngai
Pauna haba tauna kanoki regional party movement same bakai che yamatok dai ko jun law lai national party ko jun matek kar lai jermi ko ko ni yamna kudung jaba bole ko pagi lai bi wante lep sile poi ko leming bo sile te aduga but yaw mo matam da national party ga regional men ga state ge sum khena ba khra di lai adu hauji ekoina even chuma mayam sing che loina naina ba naina mina ba khangmin na ba aduga masigi po sing ngak thok na bo hona da ba tar ga di ko regional party ga tang chem jo last na regional party chem ma kanda kari haibi le kani mayam na hai ka si aina regional party handana haibi na ti ko hai ga kai no da vote sing asi to paisa sanga paisa na lai ra la khrani na hauji kanam ta karim ta rims ki incidents ki matang da elected mayam ma ta daki wafam ma ta ngasi khoi ta de aduga asom nakanda ngasagi aina UK enegi leader gi amaka ki potdi let's mang hawkim na thole app nahan UNC gi pota moi taruk sina moi tra mai thadu no phang matam da mai tha da thugai na taw khorok podo ekhoi deputy CM yaraga phamaga kai gum khara tanar tawri ko but thole statement mayam sing du da khona elected amoina pen da ba se tam ga ta na te ching gi dum yaw re bojikti sigi matik cha da ba mayam miyang gi mi oi bang ya da ba aduga ekhoi gi ka tasengna loina mak se ka laga loina mak procedure mayam je puk no chong chat pa ya ga ne na tawai pot se swai da ekhoi gi script writer hidden directors mayam na sanari ba satrang gi po se sabi thar ga sum chat mayam hari ba dami ne hari ba pot mayam jing ja sumaina lai ga di ekhoi lepang amro look rani hai bane ba constitution gi safeguard man protection phang dre hai bane ba ai khoi gi right khatang ko na sik to na te ba ai khoi isa ne khoi right sik to na ta isa gi duty moral responsibility ma sa khang ma thau tai khang ma thau tai je citizen khudi ma khang ma thau ta ga he na ma thau ta ba de one of the most important thing is that lawmakers sing elected representatives sing because they should know their moral responsibility and the first and foremost duty of an elected person or the duty is to protect the dignity of the house because house shows a nation that means they should protect life and property of common people hai base ngasi ma khoi da u da bagine adu ta ga di akhoi na hauji regional movement sagat pada mathau tai hai swai da ne ba sagalak matam da kai doroni national party me am gidi mogi karai me MP corporate kyam lay MP amamam na इखोगी मसिंग याम द वोट मैम जिगिन सानरक पदि कैसु नते हाइबनि दा अदन मखोइना इखोइना प्रजा सिंगना पैसा खरन हुमगा वकन जिदा नुंगाइ लोरेन चखिबो पोदि इसागी कनो योनथोकिबो पोसे सिदा इखोगी कंट्रीब्यूशन लेबाक थुगाइबगी नेग्लिजेंस ना यावबनिना इखोइ भाब तामिना जिमि कप थोकसे हाइबनेबा अदना इखोइना यामना tingna wakra nganga ta gazu khoi English ki saying dam laina ne straight trees always cut fast for furniture na aduna yam sumna tawjaning ba chachaba kangu ju dum kathat pa aduna regional party ma yon chong horong matam da regional party do linkhali kangu me am do mu thupchan na ba thidek na ba honara kuna first priority dum orakane ba aduna praja singna party wafum natragasu party do linkhana ba honara ba oragasu ngamgi da ta ga tholopa ta ga su mioi oina tholopa me am sing se not the tested one new faces new hope ideas putok ngamba aduga sense of regionalism nationalism patriotism loin mak yawa lebak nungsi ba yawa poto madu aseng ba so called ikona mayam ne social worker ne purap dam nei ko social worker na taga ikogi mayam sing do oina khal bi ra kan da ikogi assembly se masigi je mogi temple ne makogi church ne makogi any dharma gi mari lena ba pot tu gi laisang ne ba pot se mogi dharma gi kam na maroi ba ikoi mayam jibu pungadab jaga ne khal kan da अखोई मसीगी सिदा अखोइना फम्मगांदा मियामगी अवाद पा अहो मैम मेन गदौनी हाइना खनब ngam मिसकसिंग दो खरा खतंगदी लोइनमक 100 नत्रसु लेरिबा अखोगी हुमफुजी मनुंग दाइ तारेको तंखाय मतंग नत्रगा मसुंग मतंग आहाम सरुक यौरकपा नत्रगा अमा खतंग ओसु यौहलकपा अमदुना ngसागी समुद्रगी अपाकपा इपाकदा चिनी चामा सम थादरगा थुमहि दु कोन बंगमोय हाइबगी पोतु वाना तब अमदुदंग यावबो होरगा अमदुना कमाइना अनि अनि दिग अहुम मने एक्सपांशन तौरकांदको असेंबलीज दंतंग लेबाक नुंसिबो मयाम दो लेत्रगदी खोइना अथौबो सिंगी नुमित्ता अथौबो मयांग ममिंग सिनरगा हाइकल लेक थंबा ngahakhtang ulamba sak ulaga even khanane nabagi thorom amada mapung phana yawu ngamdaba lebak ke issue relation ko matam da yawraga su mapung phana madugi resolution lodinga chatkiba relation min ram hak masing yama magasu kano rom da yawdaba aduga even ai khoina adugi pot mayam du sum chalaga press media da dum paper tiger or laibuduna di lebak kan budi yaroi aduna mapanagi lakpa mayam singduna yamna soft hearted kind hearted oiba aduga ground of humanity yamna wangba aduga mayamgi excuse to poda yamna hata chim ngakpi raji forget and tawbuda khoi mite community se one of the community oi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯃꯠꯂꯒ ꯁꯨꯝꯕꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯋꯥ ꯍꯩꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯁꯦ as per law of the land adum magi manifesto the promise of the ngakpa ngamdrigi punishment pibu yai haibase adum leiribneba sigi singje pibu hoba aruga madugi sing khanganba praja sing bab tahanba election da paisa tingda ba haibase aigi nomination file to changu changanraga mangondagi chaaju thapirunu yes awabagi tamatan bopang nibirunu mana sorala ilakte lohongla ilakte ayungi thodok laila te khanbirunu miduna lewaki oina miyam ge na khallaga leiba wakalon do karai phabu chu mila li chumna yenge haiba taragadi ai imung da lakpiba laktaba ai udabi yengdana man tori pot khra do thamoi sengna kayam torki yenge haiba je out of the 60 tangkhai ga tang thadok na masung ga thadok nam tang khona minraga yengbu matam da leibak che on mam lakani isa ge original force na paija taragadi external ge force me am na khudak ta article 55 thamjale 33 thamjale haiba singa tori ba singje kai dong di yaroi awai ba british colonial era matam dagi wai ra usinarpa Indian gi law maming gatang BNS yes aduna ontoga IPC IPC dagi nadaga aduri ontoga andana yaroi aduna manipur gi oiba article 371 c da piriba potuga 371 ABC da leriba pot mayam sing du khetnaba sing do madugi pot mayam da ekoi kamaine insert tok chalaga awat pa mayam hapangam gadagi hena even tawgado pot se right sabas yam maru pot am oiko adugi pot mayam sing khana bangamba isagi pot neina bangamba hapsan bangamba semdok bangamba pot se adwai da zong lai adana khoi gi mute amatang chatpa taraga zo potu madu mayam khangba ting thokna phudok bangamba kangu dakar oi ai imang da aran ba torga zo ai gi chin mention ba nakong mention ba mit punjalaga tuminna phamaga makhon dung taraga pot mayam na miyang mute oi tholok taraga di Manipuri singing community or habase census ki wat toksi NRC update to the was toksi SRI ki pot toksi illegal immigrant nago jersey wa pot toksi lo any shaping ba sending ba law blank wa da leba mayam am su toksi aduna bab ta dribokti sem to pusunga moy aduna rims is for everyone but national highway is not an highway pot se sigadante atopa mayam su tarak pa yai na ismai thamjaki thank you very much Marik Chumba point kya ama thambi bagi damakta yam nungaijai akhoi matam matam ge oiba issue sing da khana ni ne dog dongta pogachari ba sigumba platform asida akhoi tongan tongan ba panelist humna masa masa ge oiba warol ke ama thambi duna mapung phahan bi bagi damakta hanna north window ge mai kai dagi panelist humakpu thagat pa phongdok chari yam nungaijai akhoi dumak aina hek loishalak pada as a reminder ama oina dumak thamjaba akhoi lakadori ba akhoi pabung nabudi election si tawdaba yana lei habiri masisu amarom da yengoragadi akhoi BJP gi ticket si ga se lobiningai leitraba BJP si haidi mangonda winnability gi kaino si leirakta taragadi masisu among government of India na dum president rule ga thamakadra habagi chingna basu adumak lei adumakpu lakadroba 2027 gi election sina karigumba pangthokpa taragadi akhoi oja kiran nasu thambiba akhoi karamba mihutta akhoina अखोगी चाही मंगागी राइट से पीगदगे हाबसिमा याम तंगाई फदना अखोई मुन्ना अखोई खनबा लेबाक पनुंगसीबा अदुगा याम कॉन्शियस ओइबा डिसीजन मेकिंग लौबा ngamba अदुंबा मियोय खनबा मथौ ताय अदुगा अखोगी सु असोइबा अरानबसे दुकी मतिक यामना लई एवरी इंटेंडिंग कैंडिडेट अमा थोगलकपा मतमदा अखोगी एनी फैमिली गी एनी इशू financial issue malakpa matamda intending candidate amadagi natraga hanagi candidate amadagi adumak haidi pasha vote lepa mi amadagi pasha lawba gi channabi amasu dumak yam kanna ui masi su tangai phadana koi masidagi su masi tawdabana masi ongtang thadok minaba chummi haina khali duga election da vote changi ba makhai election da khoi paisa se changi ba makhai ngasi thoi ba issue si adumak hena khoi masi hena mai chaglakani aduna lakadori ba election sina tasengna mak masi pangthokpa oiragadi khoi election sina khoi manipur gi maraibak amakhak lepkadori bani lairiba hojik prevailing situation si dadi duga khoi hojik lairiba national party ani congress amadi BJP ani si congress na chahi taraga manga panba matamda congress ki asoiba kaya ama leirambagi su akhoi khangdaba nate khangi adubu BJP na su leiramba asoiba du semdokpagi mota makoi su dumak makha dum chatharaga hena
ashoibagi mathakta ashoibaduni ngasi chathariba se aduna tangai phadana koi regional party gi ihau amasu hojik se web su kanna lai adubu miyamna dumak regional party si khoi gi manipur si yamna economically yamna shonbanina masi oiroi haibagi thajana daba makhakchu miyamna dumak thammi aduga karaga su hayeng parliament ta wangang bagi matam piroi ka haibagi wafam chu dumak thammi masigi sigum basi chu dum akhoi thadok minera yam tangai phadana akhoi regional party support tau basi chu dumak tongan ba state ki khoi example loina khoi handa ke Tamil Nadu da TV ke gi se dumak makhoi na state se yamna mi yam ba chaw bo erga su adum exemplary oina khoi yeng ba dumak yai aduna khoi la ka dori ba election sida paisa sanghan dana aduga khoi sel ji gi darkar se oi banina sel se lauraga su tangai phadana karamba mi hutta khoina thadaraga अखोगी लेबाक से कनगदगे हाइबसी अमुतंग खंथमिनरगा लाकदोरिबा 2027 की इलेक्शन सिदा अखोगी मणिपुर की मराइबक से अमुतंग अचुम माइकैदा अखोई पुमिनरगा अखोई लेमिनसी कनमिनसी हाइबा वाफम से थमजबक लोइनना ngasi yonedi ming tabiri bukhai punamaki mafamdagi kainenaba yathangni jari till then take care, stay safe and good night. Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marul ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tobiro natragana aikoi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da Lengsin Birau. Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Layan Patapiyum Pamboiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Imphal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 da call to Birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winingba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani. Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani. Ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada
165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi hauzagani Pamarol Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsin Birau